Umcimbi nje oba khona ekhaya uyakusiza ukuthi wazi ukuthi uhlobene nohlobo lwabantu olinjani. Kukhona labo aunty bavamise kubuya eGoli, bafika ngama last minute umcimbi sekuselela ngelilodwa ukuthi uqale noma bazawufika ekseni ngelanga lomcimbi. U-aunty loyo mhlawumbe uphatha i-iPhone hayi nakafika lo aunty obuye eGoli kuthiwa hayi man uPrecious bekasolo andinda lana afuna umuntu ongamboleka i-charger. Precious awuke ukhulume nanangu aunty. Hayi uzamuzwa wathi no le yami ngathi angiyithenga estore bathi ngingabolekisi nge-charge. Uyazazi izinto lapho usayina khona amaphepha amaningi phela lona u27,000 wonke ukhombe iPhone yakhe. Ngikutshela ukuthi uba nomona ngendlela yokuthi angeke akuboleke i-charger uyibona angeke uyithole. Uzabathe uyamncenga uthi awu moslamafoni abuya enkampanini efanayo iPhone wonke. Ngicela nje ukuthi ngicharge ngizawuhlala la eceleni kwale phone ngiyibuka i-charger kuze bangazotshontsha le phone yami bangatshontshe ne-charger yakho. Athi no kahlahle bengingafuni nokusho kodwa le phone lena ye-contract. Ngikutshela ukuthi uphakama loyo aunty ngendlela yokuthi noma ngabe wafaka imali noma ngabe azange afake lutho kwakhiwa igarage imoto yakhe ufuna ilale egarage. Unitshela kahle ukuthi hey le moto lena ngatshela abantu be-insurance ukuthi ihlala ngaphansi kwegarage ebusuku akwazi nje ukuthi sengaze ngibetray or ngi-infringe ma terms and conditions policy yami le moto kuthiwa hayibo igarage sile allocatele i-catering ukuthi icobele ma-veggie khona iphekele khona bafake itofu zabo zehasi. Athi no kungcono ke ngiyidonse ngibuyele eGoli ngoba manje le moto uma ingavuka ekseni limele mina ngiyolekelelwa ngibani ukuyilungisa. Hayi ke kuzawubonakala ukuthi hayi kunokuthi akhubeke ahambe umcimbi ungakaqali noma ahambe umcimbi ungakapheli no akanikwe lelo garage. Uzawubona ke sekushayelwa umkhukhu sekucelwe bobhuti bendawo ukuthi no akushayelwe nje umkhukhu la kuzongena khona i-catering. Hayi akagcinanga lapho useswa segoli uzathi sekaphuma ayaluka la jardini bose sibe catering ke sebenzela ukudla kulomkhukhu oshayelwe ngama last minute sebamucwa igarage kuze kuzolala imoto yakhe yakanokusho khona. Uzathi akandlula kulabo sesibe catering athi kodwa yini lento eniyenzayo bathi labo sesi hawu senzeni athi ngibona ngathi ni greater i-beetroot niyayi-greater bathi ya sizoyifaka i-aseni vinegar. Athi yazi ni right nizirobhele bantu bala Tontoni eGoli nina ngeke nilunge bantu baseGoli banganishaya kabi obanishiya nalokudla kwenu hayi zirobheleni bantu balana anazi ukuthi i-beetroot senziwa ama-dyes ifaka i-chutney. Into eyaziwa nguye indlela yena into enza ngayo izinto ufuna ngathi wonke umuntu angenza izinto ngaleyo ndlela. Naleyo beetroot eyenziwe ama-dyes yafakwa ichati uyijwayele ngoba naye wayibona emcimbini othile waseGoli wabuza bamtshela ukuthi yenziwa njani. So ufuna la kafika khona adle lento ayizwa emnandi emcimbini othile uzawuhlupha ngisho loyo aunty uze eze nabantu bakhe abanesicefe abanyanyisa wonke umuntu. Loyo aunty uyothahleli uhleli nabontanga yakhe bosesi abalingana naye bafike labantwana sebamdonsa ngamaroko bathi mama I'm craving McDonald's. Athi hawu Anisha sorry ngabe baxoxa nje ngokunye uzabamisa athi no sorry kunidisturba man ngicela nje kuhluka kancane kulento esikhuluma ngayo naba abantwana phela bangibelesele ngeMcDonald's ubaba wabo leGoli ubajwayeza iMcDonald's ikhona iMcDonald's la Tontoni. Kuthiwa no ayikathi nakule mall ezovulwa lena noma le mall eyakhiwayo lapha ngasewana awuye1 boMandela ayikho vele iMcDonald's. No ayikho. Athi yo ngizawukwenza njani ngalabantwana. Hayi ke sozabancenga la phambi kwawo wonke umuntu.
No, don't worry, please don't cry. Go play with other kids. As soon as we get to Emelo, ngizonithengela iMcDonald's. Right, boys? Yeah, smile phela nani ningakwadi. Uyedandona nje uzabancenga ke labanye bantwana ke bakweminye imizi sebazawusolo nabo babuza ukuthi kanti yini le McDonald's. Ngikutshela ukuthi loyo sisi uthanda ukubukwa ngalendlela futhi ehamba nomona phakathi. Uma sekugqokwa kuyongenwa kulelo thende lakhiwe kuleyo mcimbi, kungabe bake bancoma omunye bathi ha iroko lakho lihle, bamncome phambi kwalo waseGoli bathi ha iroko lihle ulithengephi, asho ke nalo abamncomayo no foshini athi ulithenge emalini, asho ukuthi ha ngilithenge ngana imali 1200 efoshini. Yaphinda omunye futhi amncome, where did you buy idress yakho? Uzathi lo waseGoli hayibo uyabayenga labantu noma uqinisile. Mina phela ngiyalazi le roko olimbethe ukuthi liyatholakala eMarabastad le kubo Pitori. Nase Small Street eJozi mina lezinto ngiyithola ngabo 70 rand. Hayi ungangitshela ukuthi ubatshela iqiniso ukuthi ulithenge efoshini le roko leli mina ngiyalazi lishibhe kabi eMarabastad ngakubuyela nawa i10 ngaleyo mali oyitshela ukuthi uthengele leli 1 lo ngalo. Hawu yey awungakamboni lo aunty noma ngekho emndenini wakho awukaboni lutho ngoba la uyohlangana naye khona. Hayi angeke uphinde ufune uku-attend umcimbi lapho akhona khona.